Tako ne moramo začeti, ne? Čak sem malo, moramo to pogledati. Kaj je tu za mater, da ste prišli film gledati, da se pojaviti ščokati? Jebelo mater, ej! Živijo, jaz sem Dejan Krupič. In jaz sem Goran Hrvačin, ne hecam se, Hrvačanin. In mi dva in ekipa z nama smo naredili film Prhostar. Zdaj se vidimo v Cineplexu. Cineplexu. To se vse izgovarja. Po Sloveniji, posod, tako da. Kino. Cineplex. 10 € za to.